Ngilotshise sitjhaba sikaMusi kaMhlanga. Ngibuyile godi, ngokutsho njalo angikhethi ibala lomuntu, ngilotshisa woke umuntu. Namhlanje ngibuzwe ngombuzo wokuthi kuhle kuhle thina sisitjhaba sabantu abanzima, especially amaNguni e-South Africa, singenelele njani emalini ngoba siyakhumbula ekadeni kuhle kuhle amaNguni azange akholelwa khulu emalini, mara imali yayikhona. Iqiniso lithi imali yayikhona kuya ngokuhlukana maybe e-Afrika. Amakhosi khumbula ekadeni kudiphenda ngokuthi umuntu bekaberegela yiphi ikosi or ubani. Imali yakhona yenziwe ngesimbula yaloyo muntu loyo or kukghadlhwe umfanekiso wayo njalo. Nanoma bekunzima itheknoloji ingakakhuli njalo esikhathini esidlulileko. Okay, emaNgunini khumbula kuhle-ke emaNgunini, amaNguni bekaphila kuhle kuhle ngento ezintathu. Bekuyifuyo ekhaya, domestic animal, and then kuyi-farming, ukulima njalo, and then bese ukungezelela kulokho bebaziyela emmangweni bayozifunela iinlwane ezihlukileko nanyana ama-fruit ahlukileko, right. Then laba bokukhamba, ngoba umbuzo vele uqondene nokuthi ngokweqindezelo emalini singene njani. Laba bokukhamba bathe nabafikako bazitholela ama-natural resources ngokuhlukana kwayo. Khumbula into ezinjengama-oil thina besingaziberegisi, iinkoloyi bezingekho, i-diamond bese ithathwa ibekwa lapha kwenziwa into ezithize ezincani ngayo, ama-gold bekarhahlwa kwenziwa iinkhali, okhunye kwenziwa iinzungwana ini ngoba omunye khewangibuza ngezungwana, okay sizongena kilo esikhathini esizako. And then ama-iron ore, ama-silver njalo, iinsimbi, kwenziwa imikhondo bekukhona mara bekungasi ngendlela okungayo namhlanje. Kutholakala isimbi iberega khulu, i-gold iberega khulu, i-platinum iberega khulu ngeendlela ezinjalo. And then it happened ukuthi nabathola those natural resources, those people bazithathela wona lula asesengaphezulu, babona ukuthi ukuya phasi kuzokuba nzima, and then nama-equipment abo bekangekho, asithi itheknoloji njalo. Then bekwenzeka ukuthi babuyele kuboma-England, babambe i-meeting ukuthi bangenza njani iindlela ezinjalo ukuthi bakwazi ukuthola ama-natural resources ethu ngobunengi, bakwazi ukuzuza. And then babuya beya-confront abantu bethu. Remember umuntu onzima bekazilimela, azifuyele, anganakinga. And then nababa-aphrotjhako ukuthi sibani osiberegela imayini, sizonibhadela imali so, kube nesivumelwano la, but into yakhona beyingafanalyzwa ngoba umuntu onzima bekangibhilivele emalini. Cause i-answer bekukuthi okay, nisinikele imali siyokwenzani ngayo ngoba thina ekhaya sinayo almost yoke into. Bazimbathela iinkhumba abantu abayazilimela, ibisi likhona, ama-fruits wentaba akhona ekhaya, yoke into i-right. So bathi nababuyelako babona ukuthi no, kuzomele beze ngeqindezelo. That is why ngaboma-1867 the time bathola ama-diamond kubo-Kimberley, kula ibandlululo yathatha enye i-level khona. Kwathola ukuthi kumele babuyele ebantwini beze ngomthetho we-Income Tax Act ye-number 28. Remember those years lezo ukuthi i-tax izenjani eSouth Africa. Yeza ngemayini, most kwaba yi-diamond, and then nokuthi bakghone ukuqindezela umuntu onzima. Bona bebayi-master because this thing bathatha ya-originator kubo New South Wales during those years. Kubo-South Wales bayi-finalize ngaboma-1895, late 1800. But
ngapha kithi yathoma ngaboma-1914 rather. I-Income Tax Act number 28 yeza ngaboma-1914 but i-tax into ekuthiwa yi-tax yayikhona but ingakafanalizwa ngekwe-government yabo yobandlululo ngoba babona ama-natural resources esinawo nezinto esinazo and then ngokucindezela umuntu onzima kwafinyelela la ukuthi kube nama-state representative khona uthola kuhamba namasotja ba-target abantu abanzima nabafika kwakho bazokukhawuntela ukuthi unezinja ezingaki, unezimvu ezingaki, unembuzi ezingaki, uneenkomo ezingaki, isimakho how many hectares and then bakutshele ukuthi umthetho uthi kumele ubhadale intwezi zoke, i-tax yakho izokukhamba so, ukuthi bakwazi ukukucindezela and then bazokwenzani, bazokuthatha wena njengobaba ekhaya, bathatha isokana, bathatha umsegwabo, batjhiye maybe ilitjha ngoba lincani nabentazana cause abangekhe abanamandla ukuthi bangayokuberega imine. Those people bebanganama-equipment phela and then nababathathako bazokutjela ukuthi okay, ngokwezinto zakho ezikhona ekhaya kuyokumele uberege mhlambe for 6 months emayinini ukwazi ukubhadela intwezi, yabona? Of niso siyakuthatha siyakubopha ukhethani and then athi okay, jama ngiyokuberega 6 months leyo ngikwazi ukubhadela itaxini ngisave into zami. Kanti nabenza njalo yindlela yokuthi babulala i-lifestyle yethu yokulima, yokuphila ngeenyamazana, izinto ezinjalo. Then nababathatha bayokuberega uthola ukuthi nabafika khona ngendlela ebebacindezeleka ngakho uzokuvuka ekuseni mhlambe udle, usele amanzi. Nabafika le abasafuni ukuseza amanzi. Maybe uzokuberega almost the whole day uyokulamulela bumnyama khona unowutjhayisako ubuyele emuva uyokudla godu usele amanzi. That's why bowuthola nakuma-movie amanye amathize uthola umuntu onzima bekaberega ngogamaje wenzani aze akhohlele negazi. Those things zibuya eentweni ezinjalo and then ukuze kube safe nawembako lapha ungebi ama-diamond abo njalo bebangibathisa umgodla. Njengoba ubona umgodla epuphu uvulekile mosiphezulu, bebabathatha bawuphendula ngapho uvaleke ngakhona bazokuvula phezulu imbobo yokuthi ufake ihloko and then maybe emakhoneni bavule ukuthi ufake izandla kube ngathi yirogo. Uberega kuhle kuhle ubhunubhunu. Benzelela ukuthi ungabi nendlela yokuthi webe i-diamond. Nokuphuma kwakho ngemgodinapha uyokuphuma badosa umgodla lo, uphakamisa izandla badosa umgodla and then uyatjhegwa iinyawo, imizwana, awukambathi nex. Kuthi ngaphakathi kwemizwana yakho eenyaweni akuna-diamond lapho ngaphakathi kwamakhwapha uyavula umlomo, phakathi kwelimi, ngaphasi kwelimi uyavulwa njalo, uyaskwata nokuskwata ukuthi akunanto oyifake ngemuva na and then uyaphuma-ke bebakhela something like i-wall esikhathini esinengi and then iholo le nabayakhileko iba nama-suspended slab, yabona ebodweni so kuba nama-concrete suspended slab. Omunye nakalele la ngaphasi, omunye ngaphezulu, omunye ngaphezu kwaloya njalo and then kuba nala kuba ne-steps khona. Uthola ukuthi nawukhwela i-steps ungena la uyalala naloya njalo. Benzelela ukuthi nibe banengi endaweni eyodwa and then benze umnyango uba yi-one ukuthi nangabe kunento e-wrong nabana-attackako bakghone ukungena emnyangweni oyi-one bajame, woke umuntu uvalelekile and then benze whatever bafuna ukuyenza of bayasetjha, of bayanibetha, of benzani just for 6 months and then bekulila i-peak. Khumbula bekungana itheknoloji beyisaleka, kwehliwa nge-peak uthola kwembiwe umgodi almost ongange-150 meters ukuya phasi and nakuthoma kuvinyilika amanzi because bebabehlisa like i-bucket ama-bucket elevator abanengi bayawazi, bebawadosa ngewili ye-timber wheel. Uthola kuba nabanye ebayidrayisako lo iyehla like iba nama-bucket bahaga intambo ngama-bucket iyehla and then nawufika le phasi la bebembako abanye bahlaba ngama-football balayitjha
kumabhakede laba bayadosa njalo, iyakhuphuka afloata amabhakede la bathathwa whatever amatshe ebekembiwe lapho ayokurhadlhwa ku-checkwe ama-diamond lawo ikhona iya esayidini iyokugeziswa iyaphi and then amatshe aseleko aphuthelwe esayidini njalo. Nabantu abaphasi babadosa njalo because babone ukuthi nawulahlela intambo uyidose bebayenza amafindo intambo le, kumele ukhuphuke ngokubamba amafindo la. Just imagine 150 meters ukuthi uphumele ngaphandle. But-ke nakuvunduluka amanzi lapho bekuba nzima ukuthi baphume msinya. Abanye bawuthola ukuthi barhanywa mamanzi bafela lapho and then benzani-ke baya-shift. Once nifela lapho abasanandaba nani, banilisa lapho, they will shift to kwelinye iside then kwembiwe lapho njalo. And then kwabanye like amafama amakhulu bowuthola sebawaqondile ukuthi wena ngemalakho angekhe wakghona ukubhadela imali engaka yefama engaka, sesingikunikele indawonyana encane for ifamakho, beregela lapha and then le ngeye-government. But uthola ukuthi abanye abanengi banikezwa njalo without into ezinengi, bona abamhlophe bokuqindezela. And then kwa-end up ngendaba ye-tax ukuthi umuntu onzima asuke emakhaya ayokuberega ngoba kumele ubhadale i-tax. Nawungenzi njalo bekusimple ukuthi bayakudubula, uyabulawa, bathatha everything yakho, yabona. So kungendlela umuntu onzima especially thina simaNguni sangenelela ngakho emalini nokuthi uvuke uyokuberega. Ngizomunye angibuza ukuthi education njalo, kuhle i-education kwaba yinto ebasenzela yona. That's why previously sikhulume ngebantu education. For example, bekuyindlela yokuthi bakufundise i-communication nokuthi ukwazi ukuba more productive, bakghone ukukuthuma yoke into ebakhuluma nayo nikghone ukuzwana and then i-production ikwazi ukugijima, bakwazi ukuzuza kangcono ngoba nakhona emayininapha i-language beku-difficult nge-language. Uthola ukuthi imayini uyawa, anikghoni ukukhuluma ukuthi baleka umayini uyawa, so uyarasa umuntu uyangimangalela uthini lo because anizwani ngekwekulumo. That's why kufike nabosifana lo emayinini, izinto ezinjalo for i-safety, uyabona. Then ne-education yethu ukuze ikhetheke kuhle kwakukuthi ushaper ngokuba yi-slave, unikelwa i-knowledge ethize, a limit knowledge ukuthi ukwazi ukuba productive, bakwazi ukubhenefitha ngakho. Then sa-end up simuntu onzima kuphuma kumafama, emafamini whatever, into besizilima ini zathathwa njalo. Then kwaphoqelelwa ukuthi sibe ma-slave, siberege then ukwazi ukusurvive ngokuberega. Ubuyela kibo kumafamako, uthenga ipuphu, uthengani ukuze nawufika kwakho ukwazi ukondla abentwana bakho njalo. Then sangenelela emalini. But originally umuntu amaNguni azange akholelwa emalini, azikholela eentweni zokufama nokulima njalo, nefuyo nokuzumela iinlwane. Itjhukela beyingekho, bekuberegiswa ama-honey, itswayi yebo belikhona, balembe entabeni la litholakala khona. Then kwafika itheknoloji, izinto za-processwa njalo. Then safinyelela singenile-ke kuphi emalini. Ngiyathemba ngichazile kwazakala. Sizakubonana godu esikhathini esizako. Ngiyathokoza.